أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى عز وجل في القرآن المجيد: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. ما أفريكا mahle, ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke nezibusiso nomusa ka Allah ube phezu kwenu. Ngiyaqhubeka nenkolo yobunye bukaNkulunkulu, sisaqhubeka la esigcine khona. Umvela qala uyasitshela kwisambulo sakhe esingcwele uthi yinye kuphela umlayezo noma umyalo esinika wona. Awukho umyalezo noma umlayezo noma umyalo esinika wona ngaphandle komyalo owodwa. Kufanele sikhonze uAllah ngokuzimisela nangobuqotho, iyona yodwa inkolo leyo. And then uyaphinda umdali uthi uma ngabe kukhona umuntu okhetha enye inkolo ngaphandle kweIslam, ngaphandle kwenkolo yokuzehlisa, ngaphandle kwenkolo yokuzinikela ngaphansi kwentando kaMdali, leyo nkolo leyo angeke yemukeleke kuloyo muntu loyo, and ngelanga lokwehlulelwa uyoba ngomunye wabalahlekelwe. Aphinde futhi umvela qala umvelinqangi umdali weinto zonke athi: Bismillahirrahmanirrahim, egameni lika Allah onomusa onesihawu. Inna dina inda Allahi al-Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Ngempela inkolo okuyiyona yona phambi kwamehlo kamvelinqangi, phambi kwamehlo omdali, iIslam, inkolo yokuzehlisa, inkolo yokuzithoba, inkolo yokuzinikela ngaphansi kwentando yakhe. Uma ngabe kukhona abaphikisana nawe phakathi kwabantu abangamaJuda namaKristu, uma ngabe kukhona abaphikisana nawe phakathi kwabantu abangamaJuda namaKristu, sebeyifundile incwadi, sebewutholile umlayezo, bakulalela konke ngaloku osekufikile kuwe naloku okwafika before wena ufika. Ezinye incwadi zakhe kubala incwadi zomprofeti uDavide, zomprofeti Moses, zomprofeti uYeshua, uJesu. Ngoba ikhona igospel yakhe. Uyasitshela umdali kuQuran ukuthi ibizwe ngeinjili, indaba ezimnandi ikhona le esingayitholi eBhayibhelini. Lezo ncwadi lezo mangabe sebezifundile, uthi uAllah kuQuran ukuthi umprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzofika emhlabeni, balazi lelo qiniso ngendlela bazi amagama abantwana babo ngayo, iqiniso abalaziyo ngayo, benza ngamabomu. Uma lo mlayezo ke osobala ongafihlekile usufikile kubo, uma bephikisana nawe kulungile, kodwa wena ubatshelile. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Ngempela balindwe isijeziso esikhulu esimhlungu esiphuma kumdali wabo. So umdali uthini? Ayikho enye inkolo
enobulungiswa noma enoqiniso phambi kwamehlo akhe ngaphandle kwenkolo ye-Islam, okuyinkolo yokuzehlisa, okuyinkolo yokuzithoba, okuyinkolo yokuzinikela. Lo muntu loyo okhetha enye inkolo ngaphandle kwale nkolo le ekhuluma ngobunye buka Allah, bobunye buka Mvelinqangi, ngobunye buka Mnikazi weinto zonke, buka Mdala weinsuku, faleyi yoqbala min, leyo nkolo leyo angeke ize yemukeleke kuye, angeke umdala ayemukele leyo nkolo leyo. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, ngelanga lokwahlulelwa loyo muntu loyo uya ekulahlweni. Uyofana nabantu abalahlekelwe abama-losers kusho umdali. Ngakho-ke ma-Afrika amahle, vulani ingqondo, niqaphe eqolo, nivula amehlo, nivule imiqondo yenu, nehlisa umoya, nimcele umdali ukuthi nicela aneluleke, anivule ingqondo, anibonise, anihole, anibonise indlela yeqiniso okuyiyona yona, anamukele, anidonse, anifake endleleni ekhanyayo, endleleni eqondile, anikhiphe endleleni zobumnyama. Ngoba wonke umuntu ongakholelwa ebunyeni bukaMdali uyadukuza emnyameni ongenafu, uyanhlanhlatha loyo muntu loyo, uphumile endleleni. Ingakho-ke ma-Afrika ngila nginixwayisa, njengoba nathi bafika abazosixwayisa, avuleka amehlo, sayibona indlela. Ngifuna ukuthi-ke ngihambe nawe-ke siyeke encwadini ekaJoshua 24. Ngiphethe iBhayibheli manje nali. Incwadi kaJoshua 24 sizoyiqala kuverse 14. Lalela ukuthi ithini-ke mu-Afrika. Manje yesabani uJehova, nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso. Uzwile lento engicela ukuyifunda kuQuran, naye manje sengiyifunde eBhayibhelini. Ukuthi umyalo uthini? Yesabani uJehova, nimkhonze ngobuqotho nangeqiniso. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Ngobuqotho nangeqiniso yena nkolo leyo. Ngiyifunde eBhayibhelini manje lento engicela ukuyifunda kuQuran. Nangeqiniso nimise nisuse onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo phesheya komfula naseGibhithe. Nimkhonze uJehova. 15. Uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi kubani eniya kumkhonza na, noma onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo bese ngaphesheya komfula, noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Uyawe lo sebizwa ngoJehova manje, uyawe loyo. 16. Abantu baphendula bathi, makube kude nathi ukumshiya uJehova ukuba sikhonze abanye onkulunkulu. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wethu nguye owasikhuphula thina nawo baba ezweni laseGibhithe, indlu yobugqila. Nowazenza lezi zibonakaliso emehlweni ethu, wasilondoloza endleleni yonke esahamba ngayo ngaphakathi kwabo bonke abantu esadlula phakathi kwabo. Incwadi kaJoshua 24 uyiqale ku-14. Esakhuluma uJoshua ubuza abantu mase bemqakile uthi uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuba ngubani eniya kumkhonza na,
nami ngisho njalo ke kini ke ma-Afrika manje. Nami ngithi uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuba ngubani eniya kumkhonza na. Noma onkulunkulu beyithombe beyiphambano ababakhonzayo oyihlo, noma onkulunkulu enibalethelwe amaroma abaziqu intathu, khethani namuhla ukuba ngubani eniya kumkhonza na. Noma nifuna ukukhonza uNkulunkulu beyiphambano laba enibalengise lapho elokuzeni emathempelini enu nezithixo lezi ezilenge eziphambanweni, noma nifuna ukukhonza zona iphambano lezo niyikhothamele, khethani namuhla ukuba ngubani eniya kumkhonza na. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza umvelinqanga, siyakumkhonza uYahwe, siyakumkhonza umdali yena yedwa. Uzwile bathini abantwana mabephendula bathi makube kude nathi ukumshiya uJehova uNkulunkulu wethu. Inselelo ke leyo ngiyiphosa kuwe ke eAfrika ukuthi khetha ke namuhla ukuthi ubani wena ofuna ukumkhonza. Kodwa wazi ukuthi loyo uNkulunkulu loyo ozokhetha ukumkhonza ngaphandle kaMvelinqangi, ngaphandle kaMdala weinsuku, leyo nkolo leyo oyilandelayo okhonza ngaphansi kwayo iyize leze phambi kwamehlo akhe, ngoba yena ufuna ukuthi kukhonze yena yedwa, angenzelwa abalingani, engenzelwa izifaniso, angenzelwa abancedisi, angenzelwa abantwana, angenzelwa umndeni. Ufuna ukukhonzwa kanjalo ke umvela kuqala umdala weinsuku. Wena ke eAfrika khetha ke ukuthi wena imuphi ke lo uNkulunkulu noma onkulunkuluwana wena ofuna ukubakhonza. Ilungelo lakho ukuthi uzikhethele. Kodwa wazi ukuthi loyo naloyo uNkulunkulu ozokhetha ukumkhonza ngaphandle kukaNkulunkulu kaAbraham, ngaphandle kaNkulunkulu kaIsaka, ngaphandle kaNkulunkulu kaJakobe, usenkingeni. Usenkingeni uma ngabe uzoba nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Umdali wayengesona isiphukuphuku uma ngabe ethumela izithunywa zakhe emhlabeni ukuthi zizosibonisa indlela ukuthi yena ufuna ukuthi akhonzwe kanjani. Khetha ke eAfrika ukuthi njengoba wena usubonisiwe ke umdali sekubonisile ngezithunywa zakhe, wathumela izambulo eziningana emhlabeni ngokwehlukana kwazo, ngokwezigaba, ngezikhathi ezahlukene, ngokweminyaka eyahlukene, ngokwama-centuries ahlukene, ethumela izithunywa zakhe esinye emva kwesinye, esinye emva kwesinye, waze wafika kulesi sokugcina. Zisifundisa into eyodwa, la ilaha illallah, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMvelinqangi, ngaphandle kuka-Allah, ngaphandle kukaMdala weinsuku, ngaphandle kukamenzi weinto zonke, ngaphandle kukamondli wayo yonke into. Khetha ke wena ukuthi yimuphi lo uNkulunkulu lo ofuna ukumkhonza, kodwa wazi ukuthi leyo nkolo leyo ayemukelekanga kuye umdali weinto zonke. Uthi yonke into iyisayini, ukulethela amasayini ukuthi ubone ukuthi ukhona ngempela. Ukhona yena. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Ngempela ekudalweni kwamazulu wonke ayisikhombisa kanye nomhlaba. Wa ikhtilafi al-layli wan nahar, nokungena kobusuku bukhiphe ubukhanya, nokukhanya kukhiphe ini, bukhiphe ubumnyama. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas, nayo yonke imikhumbi entantayo phezu kwamanzi olwandle, phezu kwezilwandle, yonke lemikhumbi lo oyibona ihamba phezu kolwandle yenzelani? Yanfa'u an-nas, ukuthi isize mina nawe, isize abantu. Yonke lempahla le ethwele ileyo mkhumbi leyo oyibonayo lapho. Wama anzara Allahu minas sama, namanzi lawo Allah awalethayo ehlayo ehla phezulu, ehlela kuphi? Ehlela emhlabeni. Wabatha fiha min kulli da, nayo yonke into ehambayo emhlabeni oyibonayo.
yonke into ehamba emhlabeni oyibonayo Allah uthi ama-sign layo okubonisa ukuthi mina mdala wey'nsuku ngikhona. Watasrifi riyah, nemimoya levunguzayo oyizwayo imimoya levunguzayo. Wasahabi musakhari bain, kanye namafu lawo wabonayo. Walla uthi yonke leyo nto leyo, amafu lawo wabonayo, la ayat, ama-signs, izimpawu, liqawmi yaqilun, lawo abantu lawo abasebenzisa umqondo. Yimpawu lezo zokuthi yena ukhona. Ngakho-ke ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Imoya levunguzayo, amafu lawo wabonayo akwenzela ithunzi, amafu lawo wabonayo okuyiwo aletha imvula. Le mvula leyo ibonayo yehlela emhlabeni, imkhumbi leyo ibonayo phambi kwakho entanta phezu kwamanzi phezu kolwandle, for ukuthi wena ukhona ukuthi ugqoke ube nempahla, ukhona ukuthi ube ne-cellphone. Yonke leyo nto leyo Allah uthi is a sign. Le ayathi liqawmi yaqilun, izimpawu lezo kubantu abasebenzisa umqondo. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Yodwa inkolo efundisa ngobunye buka Allah, iyo le nkolo lesibiza ngani ngeIslam. Inkolo yokuzehlisa, inkolo yokuzinikela, inkolo yokuvuma ukuthi abekho abanye onkulunkulu abanelingalo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah umvelinqangi umdala wey'nsuku. Ma-Afrika amahle, wherever you are, lapho ukhona, ngishilo ngathi angikhathali ukuthi unasikhundla sini, uphila kuphi nezwe, wenza msebenzi muni, unaziqu zini, unayimendlela zini, angikhathali. Lo mlayezo ubhekene nawe. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamvelinqangi umdala wey'nsuku. Uma kukubike emehlweni akho wena ukumkhonza lo esikhuluma ngaye sonke, khetha-ke namuhla ukuthi ubani wena ufuna ukumkhonza. Kodwa wazi ukuthi ngaleli langa lelo oyobe umile phambi kwakhe, ungaqambi amanga uthi wena lo mlayezo awuzange ufike kuwe. Khuluma nje iqiniso ukuthi Nkosi wafika umlayezo kimi, mina ngawushaya indiva ngenza ngathi anguzwanga, nguzwile. Yiloko-ke ma-Afrika engifuna ukuthi ngikukhulume nawe namhlanje, ukuthi wena wadalelwani. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Angidalanga abantu namadimoni ngaphandle kwesizathu esisodwa, ukuthi bakhonze mina ngedwa. Angifuni ukudla kwabo, angifuni imali yabo. Mina nginamandla phezu kwayo yonke into idalwe yimi. So angifune ukudla kwakho, angifune imali yakho. Into engiyifunayo ukuthi wena wazi ukuthi emhlabeni wadalelwani, walethelwani la, walethwa la emhlabeni ukuthi wena ufike uzokhonza umdali wakho, umjabulise yena yedwa. Khona umdali wakho ezohlala ejabulile ngawe, wena namadimoni. Lama dimoni abawasebenzisayo namhlanje ukudukisa abantu, lawo madimoni awadalelwanga lokho. Njengoba nawe ungadalelwanga lokho, wena osunabanye onkulunkulu obakhonzayo ngaphandle kukamdala wey'nsuku, ngaphandle kukamvelinqangi, awudalelwanga lokho, awuzelanga lokho emhlabeni. Wena wezela emhlabeni ukuthi uzosebenza, uzikhandle, uphile ngokudumisa umdali wakho, umkhonze zinsuku zonke, umdumise zinsuku zonke, umkhazimulise zinsuku zonke. Wazi ukuthi akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Yonke into ekhona oyicabangayo, oyibonayo nongayiboni, iyindalo yakhe, ayinalo ilungelo lokukhonzwa, noma ngabe isezulwini phezulu, noma ngabe isemhlabeni phansi, noma ngabe isemanzini ngaphansi komhlaba. Leyo nto leyo wena oyicabangayo, oyibonayo nongayiboni, ozwelayo ngayo ukuthi ikhona, okhona ukuzenzela ipicture ngayo, leyo nto leyo iyini? Iyindalo kamdali okufanele akhonzwe yilo odale yonke lento le engiyichazayo. Ngakhe-ke ma-Afrika omuhle, ngiyakufisela engathi umdali angakuvula amehlo, akubonise amaqiniso amsulwa ngaye,
ukuze malifika ilanga lakho lokuthi uyadlula emhlabeni ingilosi zishaya amaphiko, ingilosi zijabule ngawe. Noma ufika ethuneni ubuzwa lembuzo ofike ubuzwe yona, ukhona ukuthi uyiphendule ngokukhululeka ngaphandle kokwesaba, uphile kamnandi ethuneni usalindile, ulinde ilanga lokukhala kwecilongo lokuvuka kwabantu kwabafileyo. Uma uvuka uvuswe kahle, umdali ejabulile ngawe, neingilosi ijabulile ngawe, namazulu ayisikhombisa ejabulile ngawe, neparadise la ozobe uvukela usuya khona emva kokwahlulelwa wehlulelwe kahle, umdali ajabulile ngawe. Ya Rabbi, oh my Allah, omdali wento zonke, hasibna hisabi yasiro, sehlulele, yenza ukuthi ngelanga lokwahlulela sehluleleke kahle, kube lula, kube easy ukuthi sahlulelwe ngalelo langa lelo, ube nomusa phezu kwethu. Ngalamazwi lana ngithi ma-Afrika mahle, nginithanda nonke, ngicela umdali anivule ingqondo, aniguide, anibonise indlela, nimkhonze ngeqiniso. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana wa iyyakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana yakum fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawlu hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ukuthula nezibusiso zika Allah zibe kini nonke. Ofuna izinamba zami 078-214-3189 078-214-3189 061-458-5537 061-458-5537.